Ele sofa manu malo Yesu Keriso ia o te paatalo fatua ele nei apiapi ma o se tasi nei o whaapoponga o le porkalame o Israelu o le nuu pa ia. Ia in partnership po e ma le whaasua manuia ono leua maua fo e sea manua e mafuta mai fo e le pizza pizza mai i le lau mua o Israelu o Yerusalema. Mai o te paatalo fatua i lau sunga Vincent le nei apiapi. Shalom, shalom. Good morning, shalom ta'alofa. Malole soifua manuia le naitu. Good morning from us. Yo taitono nawa afia tau ina. Ya malole soifua manuia, malole tawatai. Malo foi le tino fo talo. Fia fo ya wa mawaiatu yo le na fo ye manuia mai le naitu. Yo malole soifua manuia le naitu la. Faftai fo mola manoe. So ma fo se stato fa soa ia po se stato fa tantanonga. Ia ele ngatai I mea lo tupu tono le nupa ia. Ia me se foi le nei vai tai mo le tatou savaringa whaleanganga o our spiritual journey. Ia. A talofat foi ia ainga, si o tatou atu pelo Samoa. Me se foi paanga, si o ainga le whaaso manuia. My dearest mom, lai Samoa temi nei. Ia. A talofatu le sofa man malo Yesu Keriso. Papena foi le sunga le tai whauro le tatou Paul Kalame, sunga ia Pastor Mike, ia mo le avanoa. Malole soifua manuia. Yeah, soifua manuia Vincent. E vi ia le tua o loo wawa aia tua o loo anga le lava le tua o loo e maua lava le manuia ma e sangifia mai foi e le neaso. Whaptai foi le whaava no ina o lo taimi e te mafuta mai ai a wau te logo to o tele lava o loo fia whaarong longo se update mai i te tonu o le nuu pa ia. Ai me se foi ia ni tala ele ngata i le tau o loo pa ia nei. Ia ma le ceasefire o loo whaalongo o amataina. Ia ai me se foi aso whaapitoa o aso pa ia o loo whaamanatuina i te tonu o atunu o loo e au mawai. So this evening, we are privileged and very blessed to have the opportunity to talk to Vincent. And tonight we will be getting his thoughts on the current war, the ceasefire, and also the high holy holidays that have been happening inside the Holy Land or Israel. Ma tato te bi ia po ele tua o loo manuia le fita pa ma lo te talo sa mo o te loe to o tele o loo no te talo ele ngata mo o Vincent ia me se po inisi o tato tangata Pasifika o a mau te tonu o Israel. Vincent, thank you for your time. O te loe lo se te mi whaingo fie ia ni masina po vai aso o tuanai o no le taua te tele ia na tupu i le bao o Amerika o Israel ma Iran. Ma pe au mai ai sau wha matalanga i lo au mawai po I te tono nā tunu I le taimi o te tele po I le taua po o what's the impact and what are your thoughts? Ia, whaftaila mo le whaafsiri. Ia, taitono ea fo ia, ele o se taua mua ne o au waitonu lava me se lava ilo I Israel. Ia, ele taua inisi o atunu o sa pena fo ona ele au nanga. Ia sa whiangai fo ma tulanga uma whapea pe o vesinga, ia por taua. Ia, tate musua e whaise tala fo le whapea wa masani ia. Ona nei te iwa ia se te manatu fo le overconfident or too confident. Ia ai olau titilo I foilele. Ia a tu fole tatu tu whaleanganga. Ia o mea whapene tupu. E whaamaonia mwhataunu anisio whapewhetanga tonu la fionga le tua. Pen whetala ia Yesu lona au so ofa mai o nei mea umatu whaalongo ia I tala nei e mua I tau whaalongo ia. Ale ia o le temi tu e fio mai ia o ia whaalua. So for me it's a very good experience. Ele ngata volele le tu fatino ai me lo tupu mai. Ia ai lo kilo volele fale anganga. So o tu langa e pe e benefit ai le malosi volele o le mafuta le tua. Ona e tau le mo se fefe. E tau le se fefe fole ona le watailo.
o le wa inform taita o le sata faitau le fionga le tua o me umane le o mai ma o le atutupu. Ia e moi lava fo ia le tele o la tola mai ma waso I fua tulanga papena o la telefoni vaenga e faleanga e le ngata I nei ia o le si foi tu. Ia mantua fo e lise e taolo mei o tau when they mention the word war, there's a lot of things included. Tangata feoti o I mea le a faleanga ina ia le ngata I mea tō tino ia o e o fai tamau a ingo atunu. Ia ele ngata fole na ia e ole a wa fo inisi tula I mai I le lumanai ia fianga fo le ona o mea tau lava la fa nga ina ia ma tu vola tala mo moe ele na o Paule o se tau o vole le ia la fo tau mela tu o Lucia me Ukraine o le fo tau e tono o la tu Afrika la tu ila tu fo va isi malo mai si malo ia peta ia ne e tau lo ia tau ai e tau lo Israel ia peo ia le fatu le lalolang o le temi lava e vesi nei e vesi do foi le lalolang tele lava foi nei lui tau sa fe ngai mau ia tulanga lava leo le ia itemi o le po e tau le se moi e moi alala ia ona la o lo keti te fana mai foi le ia te tau lava lona e tu walo moenga mai alula ele bomb shelter for safety reason ia le fumatu malama tulanga le afa pete o tupu se fale tonu ia te o e te mai malo so I fu a te o male insurance company a te le ia awala uma e te tau ona fai al te meo fapene I lo nele ka vaina oe ele manuia fona lo ainga ia mai mese lo fana I benefiti e mau pe fa pe mai mau so I fu e tulanga fa pe e pauna o tulanga sa iai ia male onisi vainga uma ona tele o mea umanga e kaloka uma fale lein fale o loa lein ta vale fewai ia wala ki foi la ona o le alert o mato ia update mato security foi lele ia me so o le tenkolosi lo fa ngange isala ele monitor ai le ngata I loketi te fana mai o le taimi o le area o le land ia loketi pa te fana we are well advanced informed e me umai a pela tulanga na e whaftai foi le li ona o le advance o nei me uma o te li lona le si tu ia e te le lavo lunga I news le tilo toi foi I vaenga umo faleanga I le lai tu o Irani e pore tu o whatau ia I nei mai sala elu io ele ai tele la se fale ton pa wana le mea sa tu lai mai ia wasa amata le tau wala so lua walo February se ia o mele asona nafi ia le lapu whalonga fo le tino pe o tau maua singa malo le lei wal mele se ia sa moe whawhitawhita la vai e pula e moe le si mata ia e pula le si mata ia weise le tu le saunga le mu ia stali atu le tu sa ma le whawhit Whaptai Vincent, ia male update mai foi a wawhai tūlanga o le tauana iai I vai aso mo mawhai. E vai atu foi nisi I la vai atu foi le taua lea. Pe e fou le o mai le tele o ni a mea taua Iran mo o mai te tonu o Yerusalema. Wai pe na e ta ua le o se taua mua lea. Ai tele taua po ne o so fai mai. E una a afia ia nisi tu o Israel. Ai pe ele tele lava se afianga a Yerusalema. Ai ese la neta o vai atu pe wa tele fo iani lo keti po ni missiles na o atu lava o te tonu o Yerusalema. Pe a mai e so manatu I le tu. ia e sa ole ia le saunonga o le tūlanga sai ai o mea tau whaatontonu te whana mai e lo le leila wai mātopo ngā whea tonu e aluanga e lo ke te whana mai e tele lawalanga no ngā take mai o I tele vipo ia o mea I o taua tatara no ai foi a whape whai mo mea o so whainga e tele lawa no so whai mo mea o no fuanga lo i vai ngā tau no fuanga o lo I whausia ai mo mea tau mo mea o warehouses ia o foi a wala so tainga way of communications mo satellite o mea ngai tele ngā so whai a ta whana mena loketi
e su e latou uma vaega uma ia ona tamafaila ia le e sentanga iai ia pono fanga fo le lo te wai valele matulanga mapena o tulafono na o me tautaua aluai mantua fala o e lisele aion dom le fanga matou le pui ma ko airspace a fa pe e alu nga televive fa mo ala ma ko aion dom mo televive e intercepting lo ke ki wati o pa pena fo Jerusalem pa pena fo lalo i matu i fe fo ya lalo i saute lalo le bao ai ko pitu lalo i lat e to fo fanga ia ma vanga o mana o batteries fo le e fa sala vei a peta ia ono le tele o lo ke ti tafana mai e ele teme e me alu nga televive ai kolosi airspace a Jerusalem o le fa mo la e fa sala vei e televive e fa sala vei ko matou ne Jerusalem a pe tulanga pe wa open a ko le fo ya open a tole ia mako space te mi te fana mai ia malesi me tele lo ke te fana mai ia wa a sawe sau te fast food we sau te limas food ia ma faila ia nga fa sala veile de valos food por iva food pasene lo ke ia pala lasi lesi 5% pe a faita fa pasene fulele ia le foi mo lungo news e lava na tangata ni wo mali li il temel tawa ia ono tulanga lava na wa misi mai isi fasalave ia asa sa ola ba ia ma ole le maliu inisio o tangata ia ele ngata fola na ia pe no fa ya tubo o tele a compare i tawa mo fola le sala iti ia lo ke tafana mai le felala ia lo ke na palasi tono Jerusalem ia le funa mau e news mo tulanga fa pena ia palasi ele mamao ma wa lu ke na Jerusalem e fa longo kwa fola le il pakakuar kam ia e sa langona lava le fefe ia sa tu watu lava le tu fa tu ma tonu ele tu la fo ele tu ia lan fana Amen. Malolo sai. Malo fo no se talo ele vai tau fo o te tele ele tau wale nai tu. I nisi o lo ke tina na o te loa pa u te tonu Jerusalema. Se tasi o li potile na o te loa na e se parts o te lo ke tina pa u. Right by the Holy Sepulchre pa o le fale sa o lo o le meo lo ia ile no fuanga e manatu le to o tele. Sa tuina ili tino Yesu Kristo te tono le atuai ma nisi po ilau ni li po tiu matawa ai atuai pe sa tapunia e Israelu nisi o nofoanga e masanina asia se atuai turisi i te tono le atuai pe ua tala fea ngai le tapunia o nei fale pe sa te tau na te tala pea ona o aso pa i o whamanatuina e tangata kirisiano. ia fa tai fole mo le fa side sa e elo ke tinga na pasasa tonu la vai i lungo au pa o Jerusalem la tala le kwata la yutaia ia o le tele la o vaenga ia na afie ni solo ke simo me o toenga mantua e afa pete o fasala ve lokete pata ape fo de leise se mela vai e mau e ta ape lunga la i lunga ea ia ngato ulu malei lalo pona i mela iti a ia lokete afa pe kolosi a te ua o pe ta ape na le ulo lokete a to si o mal pito o tamala na ele fe fasala ve kamala nga le sau i lalo palasi lo i lungo falo tangata i le e fa malosia la volo walu no fanga fo le like a palm shelter fo le tino fo ona ole o kamare ka o deep breeze fo le lo toenga ni sila vaenga fa pena le na pa udu ngole le tu tonwale le tunga maule di faola po ile le holy sepulchre the church we nala lenga ye ya toenga fo ya o lo ketina fa sili tu sai male lokaina la fo ya o nei ia e sa le leila va na loka na olo le aso lua valu o February na wa matau issue loe i matou nei i sala elu ia le information ia por se lapata inga o matou le wo le state of emergency por state of war ia saulo fole ma le lapata inga
ua taloka mea uma le aini se toe whiawai ia faitete ma tangata uma ona le ua mata taua ia a mantua fola e o le fa sa oni taitunuga uma nei e tolu ona o latou vaitausaga paia o vaitaimo fa manatu ai ia tulaga paia ia le ua tutonu ai lava le taimi nei le ua tonu mai lava le taua ia na loka a mataloka mai lava le malumalu po luga le falaitapu ai ala mosalemi e le taimi ua taimi tonu agalega fai latou faalaina ua le Ramadan sa loka la le mafaina to oni tangata mosalemi e tapu ai luga latou foi manumanu famaisa la elu ona e le o saoga lemu mo tulaga uma mantua la ele se na loka tamana ele tai o ile te mina para la se lo keti pela tulaga na lai ona fai tio to tele o tangata ona fai mai pole amo o loka i pe fai longa lanu ia Israel ia la lava e tantonu Israel ona sa de ai se manatu e o meni lo keti na Jerusalem pe Jerusalem is a very untouchable untouched city e pa ia le nofonga nei i tantonu o manapa nei e tonu. So we are expecting for le something le tau ono e se situlanga fa pena ko pose lo keti pa u. E tulanga lana na le ona lokale a fo ia. Ni man mata pa ia la Musalemi. So o fo la ia le malkako eseta ia porque le Somali. So sa expect for la tanta Kirisian o la talala ia tato fo ia no fonga. Pa mana tuel mali o tato li fa lo Yesu Kiriso. Ia pe taiane ona la sa fa wa pel tawa. Sa loka foi la tato mon mat. Sa le foi la nisi o la Kirisiano e o tutonu la foi ia. E man mal. E fanita puaing. Ia ona tulanga uma fa pena. Sa tau masal salo la. E o nei la fa ilunga ina paseka ale au yutai. Ona tala lola ia lea o le lato mal malu. Ia peita iana ia na tusa mo foi ia. Ele iai le ai la pa foi se yutai ana fa ona fa le atu. Ila lato foi man mal talo. Ona sa loka ina mo fo ia foringa mai it was fair court fo le tapu inga mani e top ona tulanga lava saunga le mu ia mani tau tilo fo le ele o sefe ia a tu fo le nga ia o le wa mai fatu tu o le hota tu lolo ia le tu soifua ia mani ma fo le fa nga ona le fa le taua ona pe wa ista ta fo le fa mai le popole se taua la ia le tua we had fatu tu but sometimes you have your faith, and that faith can use your mind. If I yet fight uma sao fo le ia lo ia na tilo fo le ia e matango fiela ona le la wa fa mai atu fo la pa se kai fo ia ayutai uma da somaliu uma tu mal fa la ina mosalem ia le se sin fa manualia le fo se sin maliu it tonu lava io Jerusalem. Paptai mo le whaasoa le nea whiawhia ma le manino fo o le tali wa au mai. Sesi fo i whaainga wa ai atoi fo i. I think one of the new things that we have witnessed is not only did Iran attack Israel, but it also attacked the neighboring countries. Isi atu nu ala pi o loo lata atu i Israel. Pe isi mafu anga na also whaia i Iran. Ia tunu ia ele ngato Israel ia o Qatar or United Arab Emirates or Bahrain. They say, what was their reason? Were they after the American sites? Ia mantua foi o e liceo o le tauaren whaingai o le pe au whatasia Israel ma Amerika. Ia os whainga nei ia o le temi lawa na tali mai ia Iran. O no whanga lava Amerika le tutono o nuuna. Pela i nala lenga attack mai ala tō wai ei base for le military Amerika i tono tupai. E lako base i kongo Bahrain, Qatar. Ia pela i ngala lenga o so whai mai lola ia le ai fo ia. E Irani na watali mai. Ia maafia toi ma la tō. Ia la fai mai atu nuuna sa le tauna. Na afia fua ia fuanga ia le fai misa. Ia peita iane. Ia o la fai tau show power mai ia running fo lele. Le a fa pe wa mamao to yo ye fa ngofia ia na tangata Amerika na mariliu la funga mai mo no news na ye ni si na mariliu ele ngata tono tupai pe yo Kuwait fo ina ia isi base fo na le Amerika
ia le fala wa tai loi ni me o tau o le no fo Iran ia la te mana uma lava yo no tua o e no fuanga le i tangata Amerika ma la tau ia wai ka Amerika ia pe lava o se uso Israel e fai me whaatasi you know whaatasi pula le ngata tamau ainga o mamlama ia me se fai me o intelligence information e lo tonu ai ia vaenga o molo o nofo ia wha mautua telo o vaenga tau wa tunu lava ia lo ia me se Amerika ia pertulangana na lai ona so fai ma fia i te no le afu ia o le taua ia na inu nei. Thank you, Vincent. I think one of the things that we have seen is 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚅 o 𝚌𝚘𝚙𝚎𝚅 mai lava ia Israel whapia mai e lenga o lātou o le ao sa whai Iran. It begins with Israel and then to the rest of the world. And I think we got to see a glimpse of that. E le na o Israel wo sa whai ia wo sa whai po inisio o atunu lata to Israel when it gives us a glimpse of something that they're planning to do, but also a glimpse of hope for us. Tātou te nofo te talo ai e le ngata mo Israel. Ia me se fwoi tu atelo tangata te tono Iran. Vincent, I just wanted to mention there was a beautiful miracle that I've seen about I va'alelea na pa'u na wha'aleangaina, ta whangaina e Iran, pa'u te tono Iran na va'alele America, and they were both saved. One was rescued immediately. Pa'o se tasi whamai na pa'u le va'alele on Friday, aso atoa i lasto na ina lafi e te tono seanga. I rescue on Sunday, which was our Good Friday and then Resurrection Sunday. But what I wanted to mention was the message. O se take the message na mai le fita America le mai. God is good. Ele leile atua. O sauva ainga fo ina po sau langona fo ina iwi na te tele o taua ma tofo ina fo ile whaatu tua o tangata Kirisiano. But do you still claim that God is good? Absolutely, you know, absolutely. Like o le taua ia lea whaatino, o le tate wa ai e fuidele i le whaatano ina, lo i lo keti o pomu o utu whanga mtulanga whapena. But when you bring in a spiritual war, tulanga fuidele whtai o tātou malti a polo, o le taua le wa aia. But e whaatino ina le tu whalangona, e me se lava le tu whale mawhau. Ia, pela o na e sau noa e fule, God is good. God is always good. O te mi fole nei o taua nei, e loa le tangata moni ma tangata whātua. E lui tau o hafo ia ni vaenga fo le matua i lulu ina elo whātua. Ia te aua i a whapeo whasao ina mai oe e taua whare tino. No winga fo i e iai whele aua lai mwhai ona whasao ina i oe le taua whare anganga. Ia e o mele taua whare anganga. Ia o ila e pe o le e tau Israelu ia mona feli se tau se si tu e lua tunu e tau. But when it comes to the spiritual war, it's you in between and dark and light. Then you have to choose. Po fea tonu lava le tu e te au wai wa o ela le la whai whai unga. Do tata no le tau o whananganga. Where the light where Jesus at. Ia ma darkness. Ngā reality Paul. And you in between. That's where you have to make your decision. Ai te tira fo te mine i to fine i le tūlanga lo i ele larolangi te mine ia. Te tono pe wa iwas fulu tupu pasene o le atunu o larolangi le fifia ia Israel ia en tola i ti lava pena o le iwa pe se fulu pasene. Ia lo lofa ia Israel. Ia o fesili visa o nofua fesili pe ai se hala i o feita tangata ia Israel. What is the reason behind? O le ale me ala ia ona ia a tu se tu e pe e fa foringa fulele e pe fa finga ta ata se mele tu mata e tata pole ale me wale ni filele tu ni tangata. Why God chose these people? O mena pe ole ele angale lo totele ma fa me ole me o filele ele tu ye nei tangata fulele ma ave ye ela na fa monianga mtulanga mo fa pena ia te ulaia. So the whole reason I want to live in Israel ono la tua ia tari lo tari iuta ia le tari le temine
o le tua Israelu ngai tapua e pule mato tua pe alo fa ya o e pele e pule le tua Israelu pe tali o te talo pele yeah, that's how they are very selfish in their faith a matalonga kotu matuna talangoanga talanoma talanoma e tau le tua ia tau foi ia o tau no foi ni so upole fionga le tua ia na foi fai mai o ia fa manuia te fa manuia iai o ia fa malai te fa malai iai e foringa mai o taua mo vesinga nei e matuai fa 𝚑𝚘𝚙𝚎𝚑𝚝 ma fa mau tuai le tele o fa perfectanga e tono la fionga pa ia le tua ia e lulu popole lava ma atu vale la to uma pe fatua fa longo le iai me fatua titilo fole iai pa o e lava o taofi ia ma mausali lo la to ia ta tono la fionga le tua le se me popole ai pa pe tata ua lava right in the beginning of our program ma this is all mentioned in the Bible. This is things like nga prophesy el tatori faolo e moa i tau nu mai e moa i tau fa longo iai ele yo olono to fio mai ia foringa mai la like his second coming it's very close we are in the end times pa ka ko kilo a fo le ia pa o me tato tapena pen you know fa sa oni lo tato ia tangata ona soon or later we never know according to the prophet of Zakaria for me esau ia tu me lunga wao for me everyone e mato ai to tuli o i lato umai ala langa o lato laulo faiva for me fio mai Yesu ai tato wala o te rola ia le ia for me o ia o esia tuia o te leilo o to wana o lato e faia le fina ngalo lo to ma so we have to be the doers of his father of our Lord yo ne te o tato fa pea ai o tato ia yo tato ngo le ola fa vau por le tusio le ola ia fio mai Yesu te ese tato for me no you're not yet there so vaenga la ia lo tata la noi fo le tau om tulang fa pena ta pena e fo tato wola fa tu pe moni le Yesu na tato moi pe tutusa le Yesu na tato noi ma le Yesu le te lo fo ngali na fo e ngai fo i vaenga lo tau longo fe fa so ai ia wala val tato ta penanga ile nu o fo fulanga po le fa vaule tato sa pena ti ai io stadia tu le tu se mo fa sili. Amen, Vincent. 𝚑𝚙𝚎𝚑𝚡. I just want to also mention, wala wa e tala mai, ia afianga mo outou ia nai I au mawai nā tunu ua. Au te loa na te pungi loa le ala vaale ave ia pinisini o nā no te loa pe nā a matai fo ila na langona I nei tangata o le tūnei, our side of the world. No wasi'ita o pensinia, and you know, like you said, e loa le tangata whātuatua, ma le tangata I le whātuatua. You know, te lo te mi te whaalongo ai, you know, especially te tono fo e o whalewhainga ruenga, o complain ia tangata I Amerika, ma Israelu, ma I le tau o ono wānu, lua tau pensinia, but you know, it was a reminder for us, you know, when we were not directly affected by the rockets, falling rockets and the missiles, and like you were. But what I fear ia I mātou, and it asked the question, who is our source? Whatever whatever you mentioned the spiritual battle. You know, the spiritual battle in a whetau ia I mātou I nei tū, o whē e maua, o ai e mawaile o loa o mana o mia. And so it was really nice to be reminded that God is our source. Amen? God is our source. Ia rana nā lulunga tau pensini, e whaapatai lea tu e lana whaasoa mai, peo na ia leo ia te oi nā tunu. Ia o te loa se whaatei mai fo ia le mo mātou, po whio tu ua ilo mātou whaatua, po mea le nei lau lang, o po lea tua e ona mea upa. Vincent, I also just want to mention one hour, Neia Vayaso po just the last few days, maybe the last day or two. The watala no ai le ceasefire. You know, what does it look like? Wala le me o le ceasefire, o le atau fia I e le taua, po le aso va ai atu fo ile naitu. Last time le fa sili o mena yo taua e fai tu la fono uma me uma e o foi lai
sia whaamtalala I vaenga ia me sia mamos whainga whulele iei whaongalo tangata anu. Ia pole army. Ia o tula whono lava ia lisa I mea I o taua. E te tau la bona whaisau tō ni inga te rea te tau. You have to wear a uniform because he has to be uniform to uniform. A whapete fia tau. E kaunga whai mai so ofu tau. Ia me se whai a au ia. Ina ia mawhai ei ona whea le ia whetau inga. E eila le taimi fo le wau tula whono ia. Ele me whai ona whana e se tangata e se uniform se tangata savili. Someone that wears civilians clothes. De ka ua le whasabo holo lau savili. E le mawhai ona wha o manua pe whasioti se tangata wa e se uniform. I la tō savili. O tangata whela le uniform po le army, po le military. Tangata ia ua awa o ina whapitoa. Mo taimi whapene, taimi lava o taua. Ia ele ngata whela I mātou po Israelu ma Amerika. Ai tofu lava atunu o malaulang. Ma la tō tā penpilanga. A wā lava aso whapene. O le taimi lava ala e wha o se manu o se tangata savili. Ia lona wina whela ua sori altu la whono le me tau taua. International Law of Wars. Kusala, e mo I lava o lepi e malili waitangata. Ai ai tu la whono whatinei no vaenga nei. E o mai lona ia tunu nei. O tamala ia. E tele na le whaongaine la wari ia tu la whono ia mai o le international law. Ai pe a mawala whana la of savili ia wa sawa yale o e whapena. Ona whana atu la ia rau tangata savili. La samad whana e maliwai. Ia lele le news report me o fasioti tangata savili sa le tau on fasiotia. Ia pe taian. Ona la usau mala penga. Ona usau mala whana ia bawara tama vuri le lono wing a le wavelau act. Po lau react. Ia umai fo umai oi. Ala sau male tangata le sau male of savili. Pelo tu langa na me umai e ia tu la fono ma bainga uma. It's very interesting for ile malama. Ona pea ai tiro nei ile malama tangata Israelu whaatino I nona tau. All information le sau tutono. Da intau. E te longo fia lava I os whainga I ro. E precisely ale watu tamaya. Alo se fale, po se no fuanga o lo I tangata I sa ili. O te sire whawhenga I loa. Ia wa ele mwhenga e tiritiu marunga sakerike. Ele mwhenga peke la kuro valele e loa. O inai te loa le malosi. O le information le sau tutono tangata ia le mele I fili o Israelu pe atu o ele si tu. Ia, e ta wala Israelu for my this is the power of God is with them. This is our God. Ia le whea ala langa mea Iran I le si ten whemai. E ele supernatural power Israelu lo whaonga atu. Ia la taria Israelu for my that's our God. O nei foi la e tau tangata ma le lato mautino. E tau whaatasi ma le atu. Le tua Israelu. Yeah, it's very interesting for lele. Ona pena salau sila fia foi to tele o le tunu ia me se foi tatu sa mo wa pe e mamau tele sa mo tau le mamlama tele nei. O tele ni se feme anfa pe botaria I Israelu Yesu Keriso tatoli faola o mo se file muy nei. Which is a whaingofia ia foi lele whaingofia foi lele whalele foi lele whamtalanga whape ano mo Israelu Yesu Keriso a tono la foi a tulo a tono le tu whaleanganga ia ale foi whamei Israelu whamei ole ministry por misiona Yesu whamei a pole si tu di diule si tu me whalata mai e feita ia te oie whamangala o fili Melo Israel, o le taimi lava e po ma le Israel to le diule si tu fa lata mon filifa ma ngalo uma ya I no ingo le Israel. Ya ta ula ia li se le uma waine. O le taimi lava e taria e utaia Yesu Keriso ve malato faola. Ia, o le unga foi ngala la. Te fona tatu fa masinonga. Ia o ina foi la tatu I lola le au le afi. Ia po ila se so la ia le ingo tono le apiolo. Ia eleo Israel uma e whasawina. Eleo tangata nu e se uma e whasawina. O I la tau e sa ili matu maurwha tu matari tonu e o mai aso amuri. Ia le upo le fionga le tuwa mo la tau na ili ai le ai lava se me la tau te pole.
So olanga lewa e tala no lewa tala no ni tuale le spiritual warfare for ile we are not even close to our faith. E ka pike i kako. Mo i ala tala. O le fai mangalo ya i tātou i whaolo. O le fai mamatua i le lopo fai tu i tātou no i whaolo. Ia no mai o alole o mai alole tala vore au so o ma Yesu te mile ngai lunga i o sami o karila. Ia le ngā whatia. Mo e a Yesu le pito i tōre wha. Ia ai feta ai lau so o mana matanga. Mo fiwe o saule tu sa meme o saule ato tu wale whanu no ma Yesu. Saule Yesu fa mai ala o fel to wana what tu. So I have to bring that up for the. Where do you put Jesus in your life? You still leave him to sleep behind you? Or said you totally forgot about him? But imagine if you walk with him. You don't care about the cyclones, hurricanes, or whatever, because you know you have Jesus with you. Eu falei nei, ia tia o ia lau te loelo tai tonu you tai ia la fa ia Yesu Kiriso, but that's not going to change what I believe. Because what Kirisiano, Yesu la la pu moni, that's my way o te felo ai mo to ma fa line o Yesu Kiriso. So e pe la to ia, the time o la to mo ne tua, ai lo ele tua, mai la va le tendo na matanga paseka, se o mo temine. Pula le tulan po kalame mo no. Ken lise ana fa po se prestene, po se tupu, po se palemia, po se si lava tangata nga tiklea inga le neino fuanga mani tangata o tangata fitfilia. Ona tau question la ia a pita ia, o fea ngainga no si ia le tu. Who's gonna question God? I have no rights at all. Or who am I? Pau mea awe fai, o te talo, ia whaasoa manmanu ia le moa i utai, ina ia tupu lava lo ora whaatua mo lo utai tonu, ia le ngata ora whaatino. Meisha le tu whananganga. Tari atu la. Thank you for sharing, Vincent. And you're absolutely right. Ole ngaluenga I tātou no le tātou tatalu. Ele ngata mo Israelu, mo Iran. Ia mesi po e Kirisiano o lo whaasawaina I tele o atunu. Ai tu le whaamasinunga le tua. I'm reminded always le peona tā ue Roma, ele apostolo Paulo le Roma suma tasi. O nu ese o e tātou o la. Ua whapipi atu I le o liwe bao o le Israelu lea. So we are not to judge. We can questions ia e mawhaina tātou pisilingia ia ni decisions a le parliament, but in regards to God's purposes, to God's covenant, we are not to judge, but we can ask God to give us understanding. E mawhaina tātou talo lea tua. Ia au mai le malama tātou te ma sina malama I ona ala wa le whamaire Isaia o ala le tua e maua lunga lea e le tusa mo tātou ala. Vincent o te lola ala tana wha o maleta po le kalame never yes. Thank you for your time. O te loa ia o mātu le masina na sa ili ai ia tangata mosalemi e ala le wha ala ina na whaile masina a tua. O le lato watari tununga e ni ngā luenga se tele lato te paia e mawai le saurotonga pe mawai le whaoratanga. Iwa nisi pe o tangata iutaia o le tauto I te loa e tangata whaola ina wa tali tonu a Yesu o loo au mau I te tono Israel. Ia e tō tele lava e le italia le misia. Ai e tele fo ini ngā luenga e whai e tangata iutaia ina ia lato pamai ina ia iau lato ingoa le tusi o le ola ina ia mau ai fo I le whaolatanga. Ai whawtai le tua le tātou tali tununga. Na saunia e Yesu le ala o le whaolatanga mo I tātou. Na o na tātou whaatua tua ma tātou sāba vali ma le tua. So before we wrap up, I want to give you this opportunity to encourage our viewers tonight. E watu le abanoa le nei afiafi, te whaasoa mai ai, e se upu whaamalosi, e whaamalosi ai foi, nisi o mata mai nei po kalami, nisi foi o laiwa, a matana shake, ia lona ia whaatuatua, o te loa o le a mautu le whaatuatua, le upu le tua po ia Yesu, ele nei afiafi. So I want to bless you, and we look forward to hearing God's word from you this evening. Aftai lava mo lava noa.
know, I think there's a comment from 𝗚𝗜𝗦𝗡𝗚𝗚. This is something like okele o tangatala e meseta tu sa mo fulele fisiringia pe question ite vai e lafo mai lava fa I don't know how to call it fa pautolo pole fa mai fa mai o isala elu fa sa taulo ia le di faola fa no la ko fa sa taulo le di faola. I don't know pole asa o ia tilo fulele, but I read what Jesus said. Ngo fai kawinga le upole Yesu le fai lona au so pe ma tai o nga sa winga wo mai ngon mo olive le ma tui o la wia le interpreting le te was se ya la wia fai tawina o metala Yesu ina wo mai mo na so ngon mo olive pe mai wala ta mai te mitu na toilet tari o tangata I limo la au fariseo mo la au tusi upu fariseo lo tusi upu you tai aloa me wala ta mai te mitu na toela tari o tangata I limo la au fariseo la tote whamasino. Fariseo ma tu la tote whamasino. O na tuna atu la ia le moto tangata ma tangata no e se la tote whasata roina. Ia te au la ia. Fariseo tusi upu iu taia. Moto tangata no ese o tātou. E iei whala e tangata e whai mai. Fatua exista no ese ina ua maliu Yesu. Wa pe ina lenga amata maile ia la fo ia. De amata mai la fo e fakimisiano. But does that mean like we adopt the word Gentiles onu ese before Jesus? Where's the word from? La fo fa mai sta me la to ia. Sale te tonu ia Yesu Keriso le ta ua enu ese. But we are the believers. We are the Jesus followers. Ale ta uta to onu ese lono winga sa ta fo tangata le te tonu tangata no ese. O elo tangata o lo la le ta o tangata fa pau pau. Pe atu ele si tu ia pela le no taua. Ele ai lava se angava ia te o te fesilingi ai tangata nei. I have no right to condemn. Le whamanianga le tua le ai sara el temine. Le ai lava msesi atu o lato te tusa. When it comes to the spiritual side as well, I'm telling you, atatalo le iutaia, e longo fia le iutaia wa tali lang tatalo fatuat ese me mansunako. E fai man motinoa. Le au tatu wa aia I rani te le, ma Israel like titi. Se batola famtalanga like a part of the history, to encourage our viewers and our followers for le tulanga. Mantua le Pharaoh mo ekopito. The first Pharaoh. O le lofa I o falaonga ia Israel, wa le tupu tamau a ingo o ekopito le temina. Ina ua maliu, a saulona tari, le Pharaoh lona lua. E sa wile fie ia Israel. E sau no fo fa slave e sa pela tulanga na fai lo le tu no ba tu polonga no no. Fai ya mose. E alu e a mai. O fiu mose tawana ai mus. Le langa sen lo ia fa salanga fo le se fu. Io e. O mo fa toto le fa ia le vai. Se ia se a kerise. Ia mo se le ele te le ngata ma tulanga mo pena se io o la vala ile mala muri le lo se fu do fasio tio o matuo. Le maua le upura pas o wale fatino le ye fa e you te ya terminate po le ta wela to pesek a titula ya lisele il ta tia mai o pas o vo mata to waso mali ila titula vere fale nganga mo no fo ia fetuna na fasoina mai Israelu mai e kupito ono le tala ale tua na faile ile angelu e fai tanta Israel fa mai e vi fo le total ta mai ma moe e vali e lungo o la tau fale. Po lungo udo fai tutoa. Ina ia I loa ai le teimi al watu e ngelu e whatau uina le mana lea. O le whaasau ina mai la ia lea. If you look at that, le toto tama I mamoe e sau wina ai lungo udo o fai tutoa. O le latuna ale ngelu fu le e watu e whanana si e singa sa ili ai. O ala wala fale na tau watu ele ngelu I le wavali mai. Wakuro pasi. E pasi o ngala pe o le sa o le upuna de pass over o passing o angelu I dungo la fu ia o fale yo tangata I wa le wa bat valina a fika ia dise o tamai mamoe o Yesu Keriso
E le valivalina o le toto, o lona maliu, o le avea lona maliu mo lona toto, e mga loita tuansala. So the reflection of the New Testament, le maliu le li faalo le eseta, o le na amata mai te me paseka, e le tafaonga, le tafeanga, a Israelu na wo ese mai tutono a kupito. E na wo maila ia leo mose malenu, na wo kolosi mai, ai toi tuli loa me lava e farao lona lua. Ia lena toi la o nan toi fa la lon to toi fa penala ile ona toi fa umatia ia mafiotia iloha. Since then, e o me terminei le tala no lise. Le tamao aingo ai kupito na iai mua e le toi o lava ai kupito o ma terminei. Ia sawai o ma termi o nepu kanesa. Sau iai fo ia. Sau ia nepu kanesa sau nei fa le angal mar mua fo ia o tangata iutaia ave tangata fa polonga i o papelonia se atunu fa mata tia lon tamao ai ina uma fo ia ola pe Israel ai mo toi fa tama ia la va ia papelonia o mai si no fa inga tup o mai loma ia ta lo foi loma ia o le matua i te le la va ia o feo ia nga Italia sta mai loma. But this place is still exists. Me la ngata te loe, le lofo le tua, i lona nu, i la whiwha mai tāwita. O se i longa lava, e ko uru ma whetua le lang, le to e oso le la, le to e oso le masina, o na wha umalia, wha umatia lola i o le matua whenga i o ma le tua. Lono winga, e tu otu li whenga ngā le tua ma le utaina. A mese fo ele no whanga nei po Israel. Ia, o ai alapa lau mui, o nisi le tonu wa to tele la tofa me ese le Israel tuai ese le Israel nei e lai foi ona fa penale tele ma fo tangata ona o ingoa ie fa nga vai e fai mai polale se ngole e Peru o le Israel ia ma le Utaia Hebrew o le Israelites ia ma le Jewish pe ofisili nga le fai mai ia alu fo la fita sa ili po la le winga i o le temio apore amu o tangata malava na folo mal temio apore amu i o la tonga lenta o tangata e Peru po la Hebrews so it's the same people o to inga tangata nga ia le la wa mai le temine fa ingo lo ngana fa e Peru fa nga meta mana ia o tangata malava temio Jakob le temo lana ia fo ia vai temo Jakob le na ua sui ele ngo Jakob ma Israel na ua faila na ua feta ia ai male tua ia pada angelo le tua tangata mala mal temina ia le ta ua ma no le tangata Israel se ia ola wai na ua mai o sua wa matua foi na mai e mose le nu mai ai kopito ele ma balo ia le nu fo langa ele ia o mai mose nei le the promised land. Saula ia le mai e Yosua. O se maliu mose e le yo o mai nere la ipaia. Mai e Yosua fa wa mai e maliu Yosua e le tu vai Yosua i Jerusalem. Io. E le yo o mai e te vai e fofuanga le tu i tangata i pota mari inga e mese fo ia i tupo o Utaia. Ona tu la ia leo o fainga kingdom e lua mantua Samaria masa Utaia Judea and Samaria. Ina wo fatu la maila tutia i ngala le sa o lola le ngo tangata Utaia po le Jewish ta tonu foi ka fa lo tau o tala le sa mo fa me todo le usiu i o kamaria se dangal king e usiu a pela kako ai fa pe usiu se sainga o le ulo tamo le ulu tiu wa ka o le ulu tiu ia o me tau se leni o le planning o tūranga o mopapena, o whānau, o pisinisi, ma tamau ainga. Ia, o stato whaasoa, stato whaswani, mo se whamanatu. E mei se tato o langa whale kirisiano. You need to set a reminder for you. Whai seu whaamanatunga, wholele te manatua i lea tua. Not only Sundays, not only when you read the Bible, but you need something to remember him daily. I tu la minute sekonde I lo wala ae I lo to e moe o lau sabali taimi o ngaruenga you need to set yourself a reminder po le ase me te me whaina whaia
Wa to telefona o tanga e fe sili mai. Po le ase me mfai on fa tupulia la wat fa tu. You have to find something mantua o tangata yuta ia. In the Old Testament, the whenga tuai, nga carry kamai al Ark of Covenant. Na amu mal atola awal whenga, ina ia tilo is a physical thing. It's a traditional. E tauna tilo, e mana tuai le atua, so for them la, e kilo a folele, ina ia la to loto is their reminder. A peta yanela, wa saula to whenga fu, Jesus Christ. It's more spiritual. So, a le malosi la lo tula falenga. E va veia na fale tonu e fode le pe va nos fa ele. El fili lo ma fa ia e me se lava lo tapen penanga fale fa tua. On popolenga por se titilo fole ia tua fine fole le tato savalinga. Ona o tele ola wa fa tama ia po tele fe ola wa mai mau. Ona le malosi o ti apolo. But I believe God is waiting for us. God created this beautiful life for us. Kake enjoying, by the time we will have to return to Him. Mantua tato mai tato te mai leini mea. A tato to e fo. I tato to e fo I lava. E lei foi se me te o matato. But what I want to bring up, the Jeremiah, ngai fa mai tala le tu au te le fai on manavalo tina wo lo wala umo. Before I form you in the womb of your mother, I know who you are. That's our purpose. God created us with a purpose. So we have to go to the world and find that purpose. Afa mai Yesu I elo fatu le dua te tua oi. Peo na elo falava ya te oe. Neighbor first, you after. That's our purpose. The more you give, the more you receive. And the question is like, fa fenka koi loa, o kako fa akokua. How do we know our faith in this level? E lolo fa tutua e lau foai. E lolo fa tutua e what you give. The whole reason you give more because you have faith like God will granted me more. Ala ono foai mane loto ato because I believe in God. That's your faith. I foai fo istama imea. That's a small amount of your faith. That's your faith. That's where it speaks volumes. That's where your faith speaks. If we follow fatutua, ilo foi. Ia os kako fasoa ngas kako sosoani pos famnatu kako ainga. Set yourself a reminder. Telephone. Everyone has a phone. Every hour she'll have an alarm. Fatiteng alarm every 2 hours. Ke fa o kakangi longo o fa sa ting ting o longa forela. Then immediately my mind connected to the Lord. Immediately He's watching me. Immediately I have that good relationship with Him fully, very close. Ona o tulanga tate popole ai. I mean, okay, o te mana oi. Anything okay asa koile tu ala te talo. But at least I have a close relationship with Him. I want to come for kakalo kalaka kilo. I mean, God is always close to us, but it's us who always distant ourselves. But imagine if you have that constant, good relationship with Him. Anything you ask, like I'm feel ale tu mai ai se mete mana oi tu mai. Ole mai te talo mai. Last but not least, Lise, I may say to follow us. Ma lo ainga fa so manuia. Awana ingalo le te talo aleri. For my Yesu lan also use this prayer when you want to pray daily. For my Yesu awana I te talo por talo tangata ese. Awa tote life malang tala. He warned us about that, and that's how we pray. We still continue, and we totally forgot about His Lord's prayer. If we la ni si tangata life mai li si temi for mai. Kakelo ko mga miese se ask for forgiveness. Jesus already died and forgave us. But that prayer, there was a forgiveness, asking for forgiveness in that prayer. Nga fa malo si tato ainga lo ainga fa so monuia me se foi tako kapo kalamea. Awana ngalo le talo leli. Alwala tavale. Ba se fui ki ake ba ai kulo ai e mantua leli. You had to be there. Ka se me lo ka that's not idle or whatever, because it's your reminder. You remind fulele ati o fulele o le pese o le pulo o le ase me fai fulele e ke lo ai. You know, you have to find a way
because to one second ba mau ai ke kakalop se me ke mau ai, you are totally distant yourself. But time over no. Thank you very much for the great opportunity. Pa mani tele le tu al tato po kalame me se le le taita le tato po kalame ia me se so ai ngan fa so monia. Thank you very much for all your prayers and support. Ole wa maka mako ceasefire. Today is the first date. We're gonna go for 2 weeks. We monitor the situation. Mati tilo poa me uma. Hopefully, le se violating le ceasefire what ke mila va violate se si vole le ngata o ya me se foi nei. Yo tem funga to amata matu tau. But o la to fa tu tun se yo o me la volo nei mo. Le se me tato te pole, and also like I'm coming to Samoa next month. So I'm looking forward ke sa we I singa luau. Alo vai tu lava fa me wa inga seafood ma pasta ai fa li mai au ya ai. Yeah, anyways, hopefully we'll catch up. Thank you very much. Alo fa tu te le se tato ai me se ya. So tinalo fa wa abu mai Samoa alo fa foi mo oi mo ni tele le nei ya so mo fu fala and I will keep in touch. Hopefully we'll catch up again for the next episode of our program. Mo ni tele le tu. Amen. Amen. Vi ele to God is good. Ele leile to mana ele whaptaila Vincent molo taimi ele moli mai fo is update mai I atunu o ma wai mese tonu le nu pa I o le tua. Ia mese fo ele whamalosi mai ele nei afiafi. Mana ele whamanas to Vincent. I was really blessed. I have something to remind you of God. And manai there's a biggest reminder ole te talo ole tua. And in that prayer, my whaamangalo mai peo no o whaamangalo atua. Oh my goodness. How can we be forgiven if we don't forgive those who trespass against us? Manai ala talo na po ala te tai. Pe te te foi Israel po America po Trump po nisi so tua o lata tua pai talo le li o te lo fa mai o te fa manga lo atu pe o fa manga lo ina tato e te tau foi o tato fa manga lo atu Manaile foi le fa manatu Vincent because in the le tuspa from the Old Testament, even the New Testament, I le iliu tino ina le upupo le loko na faatata mai le faaola pela na mention Vincent le nei afi ia le mamoe le na fasia le na faangaina le toto e sau ai pogo o fale o tangata Israelu ma na lavea e mai Israelu e pei o se faata mai na o Yesu o I o le mamoe o le paseka na fasia mo oe maua. And I know that's part of the faith there wa mo e Vincent le fatu tua lai se lai loa por ale te lolo ke te pana mai o lo sau ina o ia e le toto le te mai mamoe o lo tu wailo na fatu tu. I just want to read something from Corinthians ai le fa o mai se po kala me ne fi. Fa mai le mo ko ni to lima fa I po fitu ma le valu. O le mea lea ia o tau whaate e se aile mea whaapeti tuai. Ina ia avea o tau ma palunga fau. O na ua lea i o se mea whaapewhete ia te o tau. O wā o ke riso lo tātou pāseka ua whasia mo e tātou. O le nei, aua tātou te whaiere tau saminga ma le whaapete tuai. Po o le mea whaapewhete o le loto leanga ma le ami o leanga. A ia whaia ma le mea e le whaafeteina o le loto le lei ma le whaamaoni. A mao le loto le lei, is to read God's word, commune with the Holy Spirit, and don't forget to pray the Lord's Prayer. Le fai sau malolo nga le nei aso pe ele a mata fo I o fuafuanga he mana ia le whaamanatu mai le fita le afiafi ia tātou te talo I le te talo a le li. Mamole e tuaile nga whaaftai Vincent whaamania le tua ma whaatu mawina lo whaatu atua ia te ia leo oi ala uma lo wheo ai ma whaamanuia ia lo fafo ma lo fale ia le taimi fo I o la e malanga atuai Samoa. Yo te loa, yo sao ni sa moa e tali ina oe I mea tau mafa. I ai me se foi le tufatu lau susunga o le upo le tua mo I lato.
Thank you again for your time. Sa moa yo le tatou pol kalame na ne fiafi malolo on sai. Whaafatai le tua, iau whaafatai iau te talo, o loo manui ai le fita pita, ai me se o tātou tangata Samoa, o loo au mau te tono Israel. Ia me whaale nei te me mo le toi foi. Ia whaamanianga o le asa soifu o 𝚟𝚑𝚘𝚡𝗎 nai tua mo uta. Happy birthday, Mum, and God bless. Vincent, ia whaamania le tua. We look forward to having you on the program again. Father, we thank you. We thank you for your word. We thank you for your protection. We thank you for your plan, just as we heard tonight, that you knew us when we were in our mother's womb. O i mātou o malama, o loo ia iau fufuanga mole manuia mo i mātou. And God, I pray that we will discover that plan you have for us. Not only that we will discover it, but we will choose to accept your plan and walk with you until you come back. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yes, more familiar to a Shabbat Shalom and God bless. Shabbat shalom.